Arutani ya university ni mehitete guthie na mbere na mugomo wao kinya thirikari ikinyanirie agreement iria mekanirire makiuga kwa kuhigio kwa agreement iyo ni guthie mugaru na watho wa igoti. Giki yari kiumia gia gatatu kuma arutani aya maigambiro ya othi maroiga gutire mukana ugutuma merisho kwa macokereria wira na gutire agreement njeru mekugia na thirikari kiria marenda no indo ciao taure igoti ria kinyanirie. Mieria eteteriretio ne muikaragite wa UASO Grace Nyongesa. Let them not entice you with the 2.3 billion. Hoovering a few coins of expiation to lecturers like 2.3 billion. You think now that is enough? We want 7.9. Mwena-ini wake mwariki munene kiama-ini kia KUSU Charles Mukwaya ni urotete Vice Chancellors na kajo ya universities akiuga ni marahigisha muingi iguru rigie ndugamano iria menayo na thirikari na mikana iria maramahe o matiko-inainio niyo. Kutuambia na kututisha na kufanya nini hayatasaidia hayo yote, bali mgomo. Swala nzima la mgomo ni kwa sababu sheria au mahakama ilipitisha kwamba hawa wafanyikazi walipwe fedha zao. Tusidai, walipeni pesa zao, mgomo utaisha. Makinyiriria uri Minister wa Githomo Julius Ogamba amaruteire mukana wa gukinyukirio ikinyaria kiwatho magagucoka wira akiuga thirikari ni irekereirie bilioni 2.5 cia gutagikira mateta mao, no arutani marenda bilioni 7.9. Simameni imara mukidai haki zenu. Haki ni yenu, katiba ni yetu. Wasimamizi wa vyuo vikuu, wacheni vitisho. Kama mnataka maongezi au majadiliano, tupo. Jongeeni mbele. Ketini kwenye meza, tuangaliani macho kwa macho, alafu tuzemezane. Gucanio ino igithiaga na mbere na waruto ni mehitite gutabania mirurungano wona thirikari yaga gwetha kihonia kia naihenya iguru rigie ngucanio yao na arutani makiuga matikwirorera mahinda mao makiurira thi o ta mirio ya ngia. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Maina Kĩhumo.